Voin March niruk pathian ni ania cholni masakha ennon zirlai ennon ani wangin kan lo in buat sai chia lo nen zirlai ennon na kanan da theilova voina chuan zirlai parukna senior a Baptist Church of Mizoram senior a le senior b te hi mun khata kan da to do na ama sain senior a zirlai parukna crossa pathian na tho ti kan chiar masanga adota hian senior b zirlai kan chunjom le don nia ama sain pathian thu ilongai thang u Galatia bungruk chang som pali atanga chang som paruk pathian thu ingai thang keiro chuan kan lalpa Isu Krista cross lo chu ka chuan lo tu zia mai chu chumi zara chuan khovel hi katan khen be in aumta keipo khovel tan khen be in ka omani siam thar le na lo chu sertan hi engma anilova sertan lo po engma ani heklo tin chumidan anga omapiang te chunga chuan rem na le khongai na omro se pathian Israel te chunga po atu thiang lim lalpan kan zatan mal somro se voina senior a te thuvon chu Korinthon khat bung khat chang som pariat ania cross thu chu boral mek te tan chuan adna anisia keini chandam mek te tan ro chuan pathian thil ti theina ani zoke zirlai buchung thu chiar chun zom nga lila pathian in lele van le achunga omzong zong te asiam lai khan thu mai in lo omro se ti in asiama amai ro chu mishing te chandam na minron siam sak tur hi chuan thu mai atok theilova cross mangin chandam na hi aron siam ta a he chandam na tho na atana cross aron mangtlat mai hi mishing te tan chuan hriat thiam phak rual anilova hriat thiam sen chi po anilo engpo ni se voina hian cross manga pathian na tho ron lan chu adan hi kanzir ho don ani pakhatna pathian mangai na lansar berna munani zohana bungthum chang som paruka hian pathian mangai na thu kan hmuwa chu mangai na chu atak takani ti tilang tu chu afapa apek na ani pakhatna pathian mangai na lansar berna mun ani zohana bungthum chang som paruka hian pathian mangai na thu kan hmuwa chu mangai na chu atak takani tilang tu chu afapa apek na ani pathian mangai na hi athil ti enga hian nge langsar berang ti inzot taila lal isua khovela umlai khan middel mit ativara phar ati thiang lima zeng ati dama ram huai anot chuaka thlipui a haw rea mithi te hia lakai thowani khang ana tho zong zonga khan min mangai na chu kong tam takin alang chuak to a amai ro chu atho sakate tan chau khan alang sarbik ani pathian mangai na lan sarber nai ro chu mi zong zong ta na anun peya kan tuar ai tuara kan thi aya thitura anun apek na cross a nge hian ani thon thu pakhata chuan heti hian an soya persialal kura khan general thatak mai pakhat aneya a general chu aram mut hlanin anupui chu ram phat san tu ani ti in an lo mana general lo thlen nuwa anupui chungchanga lalin ro arel sak chuan anupui chu ram phat san tu alo ni tak takani ti an hmu chuwa wangin alu tan sak turin an rel ta general chuan lal ro rel na thupuan a hriat chuan lalma a bok khopin anupui chu chua aya alu zok chu tan turin angena lal chuan a general chu atana alo tho sak na sat to e mawangle
akhongaya wangin anupui chu angai dam ta zoka in nan thlen chuan general chuan anupui hne na chuan lalma a abo khupa adil saklaya lal melak khongai na lo langkha I muem ti in na zota anupui chuan chutiang reng reng ka mulo ka mu chun chu ka pasal ka thi aya thi tura in peta mel chaukha ani ka mu ni ti in asoyani pathian in kantan thil tam tak min ti saka chung zong zong ai chuan crossa kantana thi khopa a in pek na hian a mangai na chu alangsar berani pahni na cross chu thiat turo pui berle din thar le tu ani Jerusalem temple khu Judaten sakthat le anchak em lain Musulman temple Dome of the Rock ading tlata an sa thelo ke mania po hian pathian temple chu dina om don chuan temple masa sualina chim tlat hi thia ta om masak anga yani chu temple masa adama masa sualina ti buaya pathian du zong reng ti thelo tu chu lal isua Krista cross chuan min thia saka adama nu nung lal isua Krista thiang hlim na mang chuan mishing thara min lo din chuak ta ani chu wang chuan cross chu thiat tu ani mai ba ka din thale tu siam thar le tu alo ni chu mishing hlui adama masa chu thiata mishing thara din le tu chuan mishing tu ma hian kan thei si lova ama pathian nge point chu din thar le na tan chuan cross lo chu thlan tur anei lo ani chu wangin cross manga kan mishing hlui chapona duamna uire na tual thana tin reng maite hi min thia sak thei apiang hian min lo din thar le thei thin alo ni nuna zirtur Israel te chu pathianin Abraham akal tlangin ahnam ni turin alo thlanga keini howero chu cross kal tlangin ami ahnam thlan ni turin min lo thlang ta zokani chu min thlan na cross chu mi in avona athira abel tlat chuan chuta chuan misual chandam nga yani zia ain muwa siam tharin alo om le thin soi ho tur Bible cross thu chu boral mek te tan chuan atna ati hi enge ya omzia ni angle ole tuna chuan senior b te zirtur zirlai parukna dik taka rorel tura pathian hne dilna Psalm number som atanga som pahni kan chiar chun zom vele anga amasa in Bible chang kan chiar le photanga Psalm number som na chang khata changa chang som pahni hi kan chiaranga chuan zirlai bulam kan chiar chun zom don nia pathian thu thiang hlim ingai thlang u Psalm number som na dik taka rorel turangin na olalpa enga tinge lataka idin thin le enga tinge mang an lai te a in thup thin le misuak sual te chapona wangin mire theite chu nekin anom thin an thil sual ngai tua chua a te chuan an ma ni nge ogro se misuak sual chuan athin lung du zong a chuanga miduam chuan lalpa chu apai thla a musit thin misuak sual chuan chapo mel pu in aphut lovang ati thin angai tu na zong chu pathian reng omlo ti hlirani a om dan te chu englai poin a nget renga iro rel na te chu chunglam lataka a mu phak lova a om daya ama do tu te zong la chu anui san mai thin aril ruwa chuan ka nging lovang chuan zong thengin mang angin ka om lovang atia aka chu an chelo na te ti dero na te ti du da na te in akhata ale noya chuan thil ti sual na le kholo na a om
khotina chan ruk na hmuna te athu thina mun fian riala te chuan poi khoi lo mi te athat thin amitin engma ti thei lo mi chu achang ru reng thin ani sakei bak nein apu ka achang ru angin ani chuan fian riala achang ru reng thina mire thei man turin achang thina mire thei chu aman nge ya ti chuan alenin anuk bo thin abok pera akuna engma ti thei lo mi te chu ami chak te ho ti tlukin an om thin aril ruwa chuan pathianin a thei ngilani a hmai chu a thupa engtika ma a hmulovang ati thina olalpa thola o pathian ikut han lekte mire thei te chu thei ngil suang che khati zong khan ni sela atu thiang hlim kan chiarte lalpan kan zatan mal som ro se zirlai bulama kal nga lila zirlai parupna dikta karo rel tura pathian hne na dilna thuvon lalpa chuan retheite an hne chi awang le pachiate ruma wangin ka thongal mayanga an nui sana chu him takin ka omtir te ang atia sam number som pani changa abu chung thu chiar chun zomila sam number som na hi mimal tra hla jinga mi ani mimal tra hla hi zona hian in tan fo heta po hian olal pa enga tinge tin a in tana sam ziak tu hian a har sat na le a mel ma te chungchang thu pathian hne na a thlena retheite pathian an mani ngai sak tu ani ti apuanga hei hi tra hlakal phung ani sam number som na hi mun thuma a then theya pakhatna pathian chu hlataka ading olalpa enga tinge hlataka idin thin le enga tinge mang an lai te a in thup thin le sam ziak tu hian pathian chu alaka tanga hlataka om angin asia chu wangin zona azota enga tinge ti in voi ni lai azota ni pathian chu ngoi rengin a oma a mel eng alan tir lo wangin in thup ati ani heta hian azona hi chan abe sei poin alang lo misuak sual te thil ti dan dik lo taka hian dikna pathian chu lo in rol se adu ani pahnina misuak sual om dan le ril ruput dan misuak sual te chapona wangin mire theite chu nekin an om thin midu am chuan lalpa chu apai thla a musit thin misuak sual chapo ziale an thin lunga pathian a om an rin lo thu te asoya an chapova retheite an uma an obbeta pathian an ring lova an thin lungin pathian an pai thlani pathian om an ring lova pathian rin ain mani anin ring tok hlea chu wangin mani om dana an lung oi tok em ani chu chau nilovin misuak sual chuan dot soile ti der hi an nuam ti zong tak ani chu wangin an kapo dotin akhata thudik reng asoilo tin midang chunga thil sual titurin le man tumin an chang reng thinani sakei bak nei nen te khinin mi man tumin an chang reng thin tin asoya pathumna mire theile fasha te tan phubala turangin na olalpa thola o pathian ikut han lekte mire theite chu theihil suang che lalpa tho turangin na hi sama hian alar hle samjiak tu hian indona umangin a in ngaya aphuba chu lak sak turin le misual hoten mire theite chunga dik lo takathil anti chu adu lo hleya pathian hne na an phuba lak sak turin ange nani pathian chuan mire theile fasha te a en san ngai lova an lama atang thin ti sia in an dikna hum sak tur le diklo taka an chunga titu te chu sem turin ange nani pathian chu retheile fasha te pathian ania dignain
an tan ro arel huna chuan mi chapo te chu atibora langa chuti huna chuan ni in ngai tlom le thunuai rol te chu atung ding to don ani Psalm number som pakhat na pathiana in nga na hei hi pathiana in nga na Psalm ani Davida fakna hlati ania aziak hun chia hriat ani lo Psalm som pakhat na hi then nia then thei ania pakhat na chuan pathiana rin na ngat te chu an him lalpa chuan karin na ka ngat thin engti ziange kanun na hne na hian intlanga chuan sawa angin thlok bo ro lungphum te chu ti chiata a chuan mi felin enge ati theyang in ti ni samziak tu hian pathiana chuan arin na anga thin zia thu asoya anena achianten sawa anga thlok bo turin an shila achan chu tlan bo dai hi dan mu mal tak omlo na chuan misuak sual laka himna pakhat ania lungphum te ti hian dan le sai mishing nun train ngana soina ani misual chuan dan le sai te chu enga ma an ngai lova chu wangin tlan chemai turin an silani ma se pathian chu ain ngana lungphum ani awangin a hlau lo ani pahnina lalpan misuak sual te chu ashem lalpa chuan mi fel chu a fia thina misuak sual le nun ron na ngai nai ro chu anun na in a ho thin heta hian lalpa chu misuak sual te an sual na angze la shem tu ania mi fel te chu atan tlata ahum him thin ti kan hmuwa misuak sual te chunga thang asur ti rang ti hian dik takin pathian in ro arel dona misual te chu asem nge dona chu wangin pathian arin na chu a ngetani meile kat manga sem ti hian misual te chu Sodom le Gomora angin atibora lang tina ani pathian chu mifel le midik tak ani angin mifel te chu pathian in ahum himanga misual te chu asem nge don ani Psalm number som pahnina chanpui tura pathian hne na ngin na Psalm number som pahnina hi mimal tra hla ania pathian rin na puan chuan le pathian thu chu misual te laka chan chuana atan ato kani ti puan na ani Psalm number paruk na ang bokin Davida fakna hla seminit asaktur ti ania chingchang suiriat nena saktur tina ani Psalm number som pahnina hi mun nia thenta ila pakhatna pathian ngai sak an omlo wanga tongtraina lalpa min tan puiro pathian ngai sak mi anom to silova sam ziak tu hi leido the le misuak sualte bum na in a hual vela pathian ngai sak an omlo tin tan pui turin pathian a awani mitinin an veng te hne na thu eng ma lo mai an soi thina mi fakder na muile bum na thin lungpu in thu an soi thin heta hian mitinin an lei an man dik lo thu asoya mani veng te hne na thu tangkai lo le sot lo an soi fo thin mi an fakin ader chawin an fak thin fakder na ti hian lei do the bum na lei mai akoka lei hi te tak te po ni se poina satak asoi theyani mi te chu an thu soile an nun dan adang dai thinani lalpa chuan chutiang dot soi thin bum thin te chu azwa don lo ani ader maya thu soi thin chu atibo ral don ani ti asoya pathian chuan sual chu azwa don lo mana tanga tun thlengin ringtu te zinga po kan ril ru ni mi lo in fakder na hi kan uar hle mai thina dik chia chuan dot kan soi ti na ani hei hi samziak tu hian lalpan azwa don lo ati hini in alang pahnina pathian chu mire theide tan pui tu le misual te sem tu ani
lalpa chuan re theite an hne chia wangle pachiate ruma wangin ka tho ngal mayanga an nui san chu him takin ka omtir te ang mi re theite chu tuar chin ma sela pathianin ama ti tu tele tanpui nga ya aw te chu achang nge thin ani chuan a hum him do nani pathian chu mi re theite lama atanga an mani musit tu te chu atiboral do nani zirtur kan zirlai atang hian pathian chu re theite ngai sak tu ani ti kan sia reng tur chu pathianin mi re theite le tanpui tu nei lote angai sakin an lama atang tlatani ti hi chu wangin mi re theite hi kan hne chiin kan hlam chia tur ani lo soi ho tur Mizoram intluk tlan dial naram ni chin kha tuna chuan hausa le re thei in ka razaw em to maya re thei le mei thai te ngai sakna po anep so le hei hi engtia siam that tur nge ni angle khati zong kha voina Baptist Church of Mizoram senior A le senior B te zirlai chu alo ni le ta soiho tur hi ngun taka ngai tua uluk taka ngai tua na mangchunga soiho thei achak hle maya Mizoram intluk tlan dial naram ni thin kha tuna chuan hausa le re thei in kar zaw em to maya re thei le mei thai te ngai sakna po anep so hle hei engtia siam that tur nge ni angle ti ania han soi zui po chak viau maya amai ro chu a soi zui lam chu kan ti tur ani lowa ngai ta ila mani in ngai tu chun zom mai la a thome a thu kan chiar te le zirlai kan han chiar chu tak te lalpan kan zatan malmin som sak the ro se amen